at yuta naking kanam ng aldo ng simbang bengi. Miti puntamu batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod ang Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tamong pasalamat at ding makatuking intensyon. Pasalamat beding karelang pamilya, Dennis and Yoli Pineda, Nico and Kim Pineda, Dale, Jess and Joaquin Pineda, Puring Miranda, Rolly and Gina Miranda, Ferdinand and Dolly Salalila, Risa and Del Mendoza, George and Joy Miranda, Jansen and Risa Miranda, Rodolfo and Lilia Pineda, Rosel Pineda, Eder and Angel Dizon, Ryan and Ting Kalajao, BGC family, JP and Tay You and Yuiko, Julian Miranda, Vince Manyalak, Sedi and Ena Salalila, Rizadel Mendoza, Mapi and Shem Dungko, Miko Manalastas, Mylene Pineda Kayabyab, Esmeralda Pineda, Edith Bernal, Moment and Pamela Matias, Alan and Edna Bitog. CPC at Barangay Santa Lucia, mag-sponsor kambeda ring karelang pamilya. Baby in Austria and siblings. Family of the late Marshall Carmelita Capuli, Mr. and Mrs. Willie Parungo. Family of the late Jesus and Leonida Tayag, Mr. and Mrs. Eduardo Pangilinan, Mr. and Mrs. Arthur Lazaro, Mr. and Mrs. Edgar Wison, Mr. and Mrs. Christopher Aquino, Mr. and Mrs. J.L. Capuli, Mr. and Mrs. Ray Balderrama, Mr. and Mrs. Aris Rivera, Mr. and Mrs. Orlando Bartolo, Mr. and Mrs. Romeo Lazaro, Mr. and Mrs. Roy Elario, Mrs. Mercedes Manuel, Mr. and Mrs. Edgar Talastas, Mr. and Mrs. Isagani Capoli, Mr. and Mrs. Reynaldo Tamayo, Miss Nenita Capoli, Mr. and Mrs. Reynante Tolentino, Mr. and Mrs. Armando Manansala, Mr. and Mrs. Pedro Elario, Mr. and Mrs. Lito Danan, Mr. and Mrs. Pepito Flores, Mr. and Mrs. Arnel Roncal, Miss Dek Tayag and family, Miss Jenny Kenneth and Brian Sudiam. Din kaya katapong mag-sponsor kambe din karelang pamilya, Ray and Lorna Maninang. Din pong in charge king kaya katamong Santa Misa, Barangay Santa Lucia, Legion of Mary, officer and member. Kapasalamatan po para king birthday dari Rodolfo Pineda, Janiel David, Cynthia Bansil, Alberto Rivera, Annabeli Morales. Pasalamat kambeda ring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Erlet Jason Kabiling, Mario Rivera, Alisa Jorel Roncal, Arvin Roncal, Santa Lucia Barangay Official, Jerome King Lagasca, Kim Pineda, Carmelita Pantig, Michael at Karina McCormick, Mr. and Mrs. Alberto Rivera. Paraking special intention dari Edward Lindon Roncal, Jobel Ann Roncal, Jaisel Lazaro, J.L. and Lani Capuli, Hilario Perenas brother, Doktora Miguela Santiago, Doktora Trinidad Arcila, Doktora Edna Martiliana, Angel Sibug,
Edwin Morales, Uco Family, Diana Jean Soronio, Marisa at Domingo Paule, Antonina Lacanlale, Jan Darrell Binuya, Cecilio Orbe, Noraline David, Rosalina Kagulangan, Joyce Makaspak, Maria Excel Dabo, Janus and Karen Yambao, Raymond and Maria Lourdes Balagtas, Marilu Kalilong, Ana Krista, Christina Kabiling. For the miraculous healing of Jaime Uco, Puring, Portugal, Roy Pare. Paraking kapaldana ng Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Maria Lourdes Flores, Bert Sita, Armando Alfonso, Hermogenes Kabiling, Estrella Cortez, Marita Paule, Lin Espiritu, Puring Gosom. Ganakantala naman din kapatad tamong Mayang Ubye, lalong-lalo na yung kaladwa ng Enerosa Manalansan, Jesus Miranda, Johanna Carmona, Dani Lunod, Dominic Mercado, Jan Bordad, Florencia at Guadencio Gosum, Paz Gosum, Rudy Go, Ruben Roque, Rosario Roque, Jose Marukot, Marcelo Limpin, Urbano Roque, Fernando Arcila, Liborio Kagulangan, Evelyn Torres, Maria Epipania Lugto, Arsenio Lugto Sr., Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gregorio Martin, Nilo Paule, Rosby Paule Sr., Gregorio Henson, Janet Neri, Paula Regala, Lydia Paule, Antonio Enriquez, Almar Ronquillo, Rodolfo Sarmiento, Elsie Sarmiento, Evelyn Manuel, Rodolfo Altura, Agapito Paule, Ronaldo Sumbilio, Francisco Danan, Ricardo Bautista. Francisco Manuel, Alfredo and Elita Serrano, Felicidad Bautista, Federico and Leonila Capuli, Wilfredo Capuli, Rodolfo Ultura, Marcelo Valenzona, Eduardo and Norma Roncal, Tony Enriquez and Antonio, Marcial and Carmelita Capuli, Jesus and Leonida Tayag, Janedy Tayag, Roberto Torres, Jimmy Pajardo, Janjan Pajardo, Armando Sr. and Natividad Santos, Maria Marcedita Santos, Gilbert Lagasca Sr., Ricardo Serrano, Alma Ronquillo, Carmela Bartolo. At ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaganaka karela.
Paampon ng anak, kuning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan, ginatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, nating pamisan metong king banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antemorin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusian, dating banal na misteryo. Itamang po, aminan ko king Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, yung may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang panpamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Linitay panigapo ko, kang Nuana Maria, ang kapilan man birhen, karisab lang anghel, ang pon banal, at kay kayo kapatad, Ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. hindi sa may payang tuto, pakadulwa nakatama at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, hindi na nakataas sana king bilang angga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo, pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, pakalulo. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, ang yatong kapayapaan, ay taong iyang kaluguran. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, ang yatong kapayapaan, ay taong iyang kaluguran. Inong Diyos, sariling manwa, Diyosing pangmayupaya, pupurian dakat parangalan, maligayan at sasampan. Pupurian dakat parangalan, maligayan at sasampan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapaan, paring taong iyang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapaan, paring taong iyang kaluguran. At king yatong kapayapaan, paring taong iyang kaluguran. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, pagkarandaman mo sana ring panalangin ning kay kang balayan. Ikaw sanang magmasusi, king kay baitana, anting tao, ning anak mo. Makapagsaya kami king kalam, ning alanganggang biye. Potang datang iyang mitmong ligaya, uling ing mabibi at magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king dalit ding sablang dalit. Daramdaman keng mabilis daratang ingkakong pakamalan. Biltanga na lang bundok at ding talubundok, bana kong pakikitan. Antiya king metong amasanting, o malating usa ingkakong sinta. Lelening bakod ning pader, makatalakadya. Karing awang at siwang silip-silip ya, ban ako ing akit na. Ing kakong pakamalan, kako sinabi na, tara sinta ko, tuki na ka kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat, king Diyos.
Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Saya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, Kamering lira, ginuke kayo, yang puryan. Kambeding gitara, panigtigan ye. Pagkandaeng bayong dalit, manigtigan kong masalese. Kambening masikan, aku lisan. Saya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong dalit, Dapoting sariling balak ning Dios, manatili kabang kaba. Kapag nasana, kapilan man elamatda. Maligayang bansa, nunging Dios, yaing ginuna. Maligayang balen, pinili na. Saya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, Ingginuing ke katang kapanayan, talasaup at kambilan. Maligaya kami, uli na. Uling lagyo ng banal, panaligan miya. Saya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, parangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal,
Parangalantaya po ing mayap abalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Mahalad ka, O Maria, ngunit ika'y ibahin. Ingatan ikatuliran, ni Kristong kekadamo inum. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Yung ginamanatili kaya kayo. At keka antemorin. Kami pasyag king maya pabalita, agpang kang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Emelambat ginaya kay Maria, at marapal yang minta king meto nga Belen, king kabundukan na ning Judea. Mintaya king Belen ng Zacarias, at pinugin Elizabeth. Inyang timdam ng Elizabeth, ing pamamugin ng Maria, tinuksuya ing anak king sepupunana. Kitmon king Espiritu Santo, bing salita yang masikan ngana. Mapalad ka, karing sablang babae, at mapalad dyan naman yung anak, ami bayit keka. Makanano kong pengain tuliran, ing dalawa na ako ng induna, ning kanakong Ginoo. Uling kabundimdam ko, ing kekang pamamugi, tinuksuya ing anak, king sepupunan ko, king tula. Mapalad ka uling paniwalan mo, iking balita na kekaning Ginoo, mipal totoo. Mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Katandaan na ko niyang anak ko pa mo po, pero di na akong isip. Siguro mga grade 1, grade 2, grade 3. Ating ko pong metong bapa, asawa na yung kapatid ng tatang ko. No? Yung tao ngayon hanggang yun yung panahon na ito, kaya kalingwan na yung tao ngayon ilagyo na tatang simu. No? Kaya kalingwan uling, kitang panahon na ito, potang datang neke kaming mamasyal. May nibat siya pa mo po kitang remote barrio na ng Concepcion, Tarlac. Patsya di na tang niya ito, sigurado, dakal kaya pamangan. Magdalayang bulig, ito, tilapia, tangakwa mo kayong marangle, no? At kay ba't magdalayang kapit ng Cabanayabes, sigurado ito. Siya di na tang niya. Nya pa siya, at itatang mong simu, ngaran, Deng, pingari ko, nakikatula, nakikasaya, manjiklot kay kanita, at anya naman mo kasaya. Uso kanita yung pamagbisita king metong at metong. Magbisita ya, magdala yung giyang nano mo, no? Ding bibisitahan ano katula. Putang makone man, ang giyang nano mo. Kanita kasi, Mago Brian Mako, sa Stria King Clark.
Sungkay maralas, no? Den kapag obra na, pandilan ding mansanas, ang puang orange, no? Dalandan, no? Nya po tang muli kanita, magdalaya mansanas, ang puang dalandan. Ila naman kita kung baryo da katang panahon na ita di taklaring mamangan mansanas, ang puang dalandan, no? Ano katula naman ding pamilya na. Ipagbisita, siyempre bisita la. Aliwa mo itang actual, aliwa itang mong regalo, maulaga. Noon itang pamagbisita, magdala lang tula. Pansin ko kanita, putang datang may pagkwentula rin ng pengari ko, no? Pagkwenteng biye. Yun yung naning maging pulay na ning biye, king metong at metong. Ding anak da. Ding problema ng anak da. Nung namananod ang susolusyonan, yung kanilang problema. No? Kita mo, no katula, masaya nung masaya. At di kami, ako katang panahon ito, ambis naman anak ko pa, akakit ko itang tula, ang pong saya, potang may pamasyal la, ding pamilya. Makalungkot ngayon yung panahon na iti. Metong yung karing biktima na ng ang tamong modernisasyon. Ngayon yung panahon na iti matula na pa che, mag-video call tamo. Ne? Che video call. No? Matula na kanita. Pero tandaan nyo, ang giyang akakit may kasabi mo, gadget siya pamurin. There is nothing that is personal. Alang personal encounter. Alang masanting, alang talagang feelings wari. Itang ikatamang expressed. Uling, bisa ka te bidya. Bisa ka te bisa. Yung kawugnayan mo, gadget siya. Iya tao. Very impersonal ya pa mo rin. Hanggang pang may kaka-dialogue kayo or conversation. Nakalungkot. Ipinyaning metong karing biktima na ng awsan tamong modern life. No? Yung Ebanghelyo may pasang ining, metong sigurong buri ng ipaganakakikatamo ng Ginoo, pining pa magbisita. From Annunciation to Nativity, magmula king pamamalita ng anghel kang Maria, papunta king kayang pangabait, biglang-bigla atin yang detour. Biglang-bigla, miglibutan siya. Iting meto nga event, karing adwang maragula event, king istoryana, ning kikatang kaligtasan. From Annunciation to Nativity, siningit siya, iting metong event, pining visitation. Nung laban visitation. No? Ngayon mong bigbisita ya, nanumong buren ng ipasyag kay katam, wari, no? Atin niya. O ba't bigla ding siningit ning banal na kasulatan? Ining event ay ini, between two great events, king misteryo na ning pamagligtas ning Diyos kay katamo. Precisely uring itang aranasan da, dining aduang ipagkalaman. Maria, ipagkalaman niya, kinaglia, na, at ibait ning meto ngayon na kalalaki, ipinagkikatang tagapagligtas. At a very young age, in a very mysterious way, no? Anyapin, king tulara, era asarilinan, they have to share it with others. Somebody na malapit king puso mo. Kaya ang panahon na ito, nakaladakal siguro dahil pengari ng Mama Mary, may tenala, alayang dakayanan, king tulana, ay pintalanin kayang pisan di Elizabeth. Nakitang pinandit mo rin ita, at inya namang kalma, may pagkalub kaya, king kayang ketwan, may salbaya king baragula kamarinayan, uling kinagliya naman, at ipanganak ni meto ngayon na kalalaki. Amayawos dating yung panahon, kay pini Juan Bautista, amisadya king panyatang na ning tagapagligtas. Pamikit na pa mo, rin nga doon rin, no? Akit mo itang tula. Itang tulang dinanas da. No? Makananong pangaintuliran ning dalawa na ako, ning induna, ning kanakong Ginoo. No?
Bala mo itang inaabot isipan, Elizabeth, ing puntalane, ning kayang pinsan, kining pinanditaitim. Di na tanging Mama Mary, muna itaki ning tula ng enayapi bataking puso na. Kadua, ing abayane, ing kayang pinsan, uli na pinitang kakaglia, kanam na, bulan, at isipan na, potang mga nakya, makanano kaya. So, atin yang masabal. Kining atin yang sangkap, apa magmasabal. Kining maging karanasan ning kayang pinsan. So, what is important, kining kayang ay pintang encounter of joy. Encounter between persons na may pagkalaman. No? Ating metong akalam, ay pining Jesus. May bayit siya king metong babay. Jesus. Ya pining peka matas diling tanda ning pangayatsuna kay katamo ning Diyos. He is the greatest sacrament. Jesus is the greatest and ultimate sacrament of the Father. Nga tamo, yung peka maulaga, peka matas diling tanda ning pangayatsuna ning Diyos kay katamo. Diyos ay maging taong kalupatamo. Panakitaya at tangalan at akitaya at tangalan bilang tao. No? At there is joy. Ing importante, there is joy. Pati ining anak, king sepupuna ng Elizabeth, king kayanakan metong niya pamong pungol. Pinamdama na itang tula, ting pamagbisita na, ning Diyos mismo karela. No? Pamagbisita na karela niya, linuksuya nga na, ing pungol, king sepupunan ko, king tula. At ikbeto nga kasabihan nga na, joy is the infallible sign of the presence of God. Namo din ang sabihan. Ing kanong tula, yapinwari ing ganap ng tanda ning pangayatsuna ning Diyos. God's presence, no, is felt, no, through joy. Ing tula, no? May pining tanda, ang ganapatanda ning pangayatsuna ning Diyos kay katam. At inisiguring bunin ng ipasyag at bunin ng ibalik kay katamo ning Ginoo. Ing pamagbisita. King matuang tipan, maralas ing Diyos magbisita ya king Israel. Podang magbisita ya, magdalayang kalam. Kalam pamamatawad, kalam pamanulo, kalam magdalang kanwanan, no? Pusal na ning kasakitan. Yapin niya ning dadala na pa siya magbisita ya, ing Diyos king matuang tipan. At Jesus mo naman, no? Ing kayang inyang pipabiyayan inyang pipabiyayan ng Jesus. Itang anak kabayin tao, ning meto nga may balo, inyang tangalan dayan ding tao, may manghala. Awesome. That awesomeness, no? May manghala. At sasabihan da, binisita na katamo ning Diyos. Binisita na katamo. So, Jesus, yung making tanda ning pamagbisita na ning Diyos, king tao. O ining meto nga maulang ang sabi ko, mababala. King kaya katamong karanasan, king kaya katamong kaugalian. Inisiguring buri namong ibalik tamo ning Ginoo. Uli nga ne kaulagang kaulaga. Balayo kitang minunang panahon, o ba din tao may kakalugod lang. Lalong-lalo na rin may siping-siping bale, o rin may kakamag-anak. Kasda mo kamag-anak me, kitang sepo na ng kuko ning bitis mo. Ha? Kamag-anak me, kitang sepong kuko ning bitis mo. Pero tang mikit kayo, bala mo, may kapatad lang. Kitang panahon na ito. Ha? Bala may kakapatad lang rin tao. Anya pinimipapagmasabal lang. No? Diba? At may itong karing sang kanya, pinitang ipapagbisita lang. Nung ating affair, ating masakit,
ating affair, ating kasal, o birthday, whatever, o kaya ating celebration na anibersaryo na ring Mabie, o anibersaryo na ring Mete, something mga ganyan, no? May papamasyal na ring tao, no? May papagbisita lang din tao. Nya kanita ring tao, ano pa may kakalugod. Ding misiping-siping bale, ano pa may kakalugod. Uling, di lang mismo, ipapagbisita lang. Ang gyaro kong ipapagmarites la mo, keng lalam sampalok, no? Potang ugtungal do, ipapamisita lang. Ihati piniting maging bunga na. So ngayon yung panahon na iti, kaniting pamagmasusi, kaniting panyatang naning Ginoo. Itong siguro karing buri ng ipasya kaya katanang Ginoo, ibalik. Umuna ta sigurong pasyalan, din kaya katampeng ari. Balayo, ding pamilyang pakayabroad, potang damdaman mo karelang, muli lang. Giyang gumastos laro kong maragul. Kaya bedya sana itatangda o kaya imara. Maka tagkil kapanamdaman. No? Itang magsakripisyo la. Itang migastos la. Baling migastos la. Akit dala sa ring pamilyara. Deng pengari la. Yung masakit. Kasiping mo niya ang bali. Ining pengari mo. Kasdan mo. May paruguwa bisita. No? Uiting masakit. Uiting manog. Malapit niya ka, wala kang masabal, malama yung, ala ka kung pakialam ka rin, pengari mo. Siguro uling, ito na kaya susopan, siguro ko uling perwisyo na lamo. So this time, kalimang tao, itang nano pa man, ipapagbisita, ding bisitin tang mo ng dili, ding pengari tam. Nung may tenala, puntalan nyo ka sementeryo. Sabi tamo, ding kaya katang may angobye, yun naman may wala rin. Minaliwala aske. Minaliwala kabilyan. Pero pengari tala pa mo rin. So, king sementeryo, pasyalan tala. No? Nung masakit lang at sila king hospital, pasyalan tala. No? Diyan ang taong mga lati. Diyan ang taong alang magbisita karela. Siguro ining panahon na iti. Nyapin, itang kaya katamong programa alay sa puso natin, itang alay sa puso, no? Mawulagala rin. Ilalong-lalo na, karen yung taong mga paboren, karen yung taong ala na kumangan si Kaso Karela, karen taong mililele, ilaring din ang tamong pansin. Ang nakawalagay itang kagawan tamong ita, pero sana kagawan tamo with the right spirit. Aliway itang, punta ka mami, biye, mo mandugo pagsabihan, mo mandugo entertain, no? Then yung taong dete. Kabunda ka, mami, no? Let's make it really personal. Let us have an encounter, a real encounter. Itang pagsabihan me, bisitahan me, no? Entertain me, din yung taong dening, alang mag-entertain karela, uliro kong pililele tala, kikatamang lipunan. Ila rin din ang tang pansin. It's not enough na pandin ang talang regalo. Hanggang malyari, hanggang in a very short mong pagkakatawan. Diyan kumustan mo lamo, pagkwento kang ditak, bakit mong atin kan talagang concern karela? No? Aliwa itang bala mo, Santa Claus kang mami, siga ka. Mami ka, siga ka. Matas ka uri, uling mami ka. Sana ay makanyan. Aliwa itang matas ka uri, niya mami ka, ali. Noon mami ka uling lulugod ka. Mami ka uling ating kang masabal. Mami ka uling magbisita ka. Bamong manabakang manatantula ang pong saya. Karining taong kaya katang papuntalan. So ito siguro may itong nang maulagang mensaheng buring ibalik kaya katama ng Ginoo. Yung ulagana ng pamagbisita. Iti karanasan ng Ginoo. Pakit na yung tulat saya ng tunay magbisita. Kuling iting makapatibe king relasyon tamo bilang tao. Ipapagbisita tamo, ipapanadatang tula ang pong saya. Lalong-lalo na, di nga danan tamo, di taragong tutong alang magbisita karela.
Itang tutong alang magmasabal karela. Alang magmasabal karela. Ban kanita, kaniting Pasko. Panamdaman tayo, ing tune tula, ing tune diwa ng Pasko. Amen. Bendisyonahan na kayo ng may payang Ginoong Diyos. Manalangin tayo mo kayong Diyos sa ikipatang at sibanwa. Amido po't kang Yesu Kristo ng anak na. Kaya katamo, ban magdalang kapanayan king balang tao at saya king balang anak. Katamong manalangin, Gino, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Gino, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning Santa Iglesia, ipalad ni Kristo, anting pagmulaning tula, para king balang anak at kapanayan, para king balang babae at lalaki, manalangin taking Gino. Gino, ituro mong akit daka at aluguran king Eucharistia. Baning yato salpantayayak ang Kristo, at makirake king kapanayan, ning ligaya at tulang daralana, manalangin taking Gino. Gino, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit daying ingat, at panlalang mga intulid, karinganak, manalangin taking Gino. Gino, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Banitangan, akametong tayay Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula, manalangin taking Gino. Gino, ituro mong akit daka at aluguran king Eucharistia. O Diyos sa ipami, kakatman mo ang kapanayan at tula, ring biyami kapamilataning masaya ng panyatang Kristo. Tagapan biyasa ng mit mong lugod, ban kambe ng induna, paluba na kami king ligaya ning kang kayarian. Anong niyang mabibiat magari, kambemot ng banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Diyos ineto sigluba, uliling ang kayapan, tinggap niya ay tinawin, ay ang pangmihika, labi bunga niyabu. Ipuri ang Diyos kapilanman. Diyos, in meto sigluba,
sablang dapat at kapagmasal. Ipuriyaing Diyos kapilanman. Purining kayang kayapan. Igetala kaya lingainin kamatamo. Tingke katasang lang dapat at kapag nasaling etala kaya. Manalangin kayo kapatid, man kanakwat kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya kataman kasaplalat mabilog ng banal akapulungan. Ginoming malugod, tanggapan mo rin ayin, pigkalo mo, kang iglesia, manano na sanang deti, ilang maging kasangkapan, ningki kaming kaligtasan. Iti ka na doon maging kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginamanatili ake kayo. At keka antemorin, Yat na iyo ring pusoyo. makayat na no king gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman karino ipa. Diyos king alangang katlubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo. Pisag da ring sablang propeta yung kayang panyatang. Dela nilang itong birhen king kayang sepupunan. Kampening alang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang. At pepakilala ne karing tao inyang tinatang ne. Uli ni mo na nung lugod na kaya katamo, kitma nakatamong tula. At ngayon pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ni kayang pangabait. Kinita po ang datang netas na nakatang masigasig makabante at manalangin kapang di puso tamo maglapol ang kapagmulalan at kapurian. Uli nita, kambering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilit mi kekang ligaya, lain makebelang tunang babiya kapurian keka at ngaming ang kakanta. Banal, banal ya'y Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mikluing banwa, mikluing yato, ingkekang ligaya. Hosana, Hosana, ingkang katas-katasan. Ikapining banaloig pa, ikang sibol ni sablang kabanalan, uli na tayo panigapome. Itugtog mo yung espiritu man timang titipang ambon, karating ayon mi. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob niya na, waling biyan aking pamailas at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamatan ka. Pirason
At binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Kuna niya iti kayungan at kananye. Muling iti ang katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Betang minapon kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Wana niya iti kayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya. Hinday ng bayo talang hanggang tipan. Ami bobo para kay kayo at para karisablang tao. Para kayong kapatawaran daring kasalanan. Daptay niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Nyangin ang kaganakan mi o mapamakadulangig pa. Ang kamatan at pangasabi ng mebi. Darawan may ake kay ting tinapening biye at ang kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan keka. Ang pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Hindi kami kansanang may sulusul aking katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig paing banal kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Panmiganap iya sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arzobispo. Laudamer kay kaming kasawa papari. Ding sablong obispo pari diakono. Adi sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ni kapatad ming minuna ng pepainawa king pikong kapanayan ni pangasabling mebie. Idala mo la, adi sablang mayang unabi king pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan, karapat dapat makamit king bilang angga. Man kambirin, manabirin, marindo ng Diyos. Kambirin ng San Jose ng esposo na. Kambirin man apostol, San Agustin na kaming patulunan. At kambirin sablang bandala may biye-biye, kalugod-lugod keka, king kikabaning panawon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kay Diyos pang mayupayang tuto, kagam ning banalay Espiritu, kay kasablang dangalan at ligaya, manggaman king alanghanga. Manalangin tayo ng kapanalingan at lugod, kingig pa, karing amanong tiro na kaya katama ng Ginoo. Kami
salake kami, emuke ipay sa unting tukso, unay kabuski maro. Ikaw sa mga kaibigan na sablong marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi. Bayan ka sa paning pakalulo mo, may timawa kami parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kaibis kami nga lang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panay na at pagsadyan may panyatan ng bitmong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, kingalananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na babalik na ni kay kaming kasalanan. Nanay pansinan ming kasalpantayan ning banal kapulungan mo, at pamayapan at pesan betongan mayagpang king kaburian mo, yakang mabibiya at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapan ng ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At keka antemorin. Yung pagtayang wagani kapayapan kay metong at metong. Ni Kristo ang kodero ng Diyos, ang milalukayang kasalanan ng yato, manlaring mayaawos nga po na ng kordero. Ginaya ko dapat pabalaos, kaya ko dapat kingging ka sa mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
tagapagligtas, tagapagligtas. Sa dilangit ang dakilang bagay, kanyang pangalan ay kabanal, banal. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sadyang pinili ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salilahi. Puso ko'y nagagalak sa Diyos, dahil siya'y aking tagapagligtas, tagapagligtas. Sa dilangit ang dakilang bagay, kanyang pangalan ay kabanal, banal, banal. Atin tamo pong second collection yeni. Dete po magamit la king retreat ning kakatamong leaders kete king parokya tamo. Amaganap kin daratang nga January 13, 14 at 15, 2023. Dakal pong salamat karin pagkalubyong sao.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, sopan mo keng sumuyo keka, baming pangaintuliran na bangnan ing kaligtasan. Manano na sanang iting Eucharistia, yaing maging alang patanat ming kambilan. Iti nga natin, may kaing kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili ake kayo. At keka antemorin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Hume kayo king kapayapan, isundo tamo, impamagbisitang inumpisandang pasibayo, ding mindo, ban manatadtang tula, karing kaparatang tao. Salamat, King Diyos.